Ben kabana mahatında ve ben ama hem spas kinci bu havalı şemus sebrasti gelek fikru ramanın hoşani zaman yani vakta merhaba civak edinere brasti yani en bejim kubrinu prse kule civak edin yak ben emed dahil yani icame çavakışa çareser bugün evci çiyem kış greday deme ve hebyame çareseri gori bejin yani cevkat derek ve mujvana kışa safi bugün zor spas bana kuvvet ama hoş bu mevkitan spas. Evet, Musa, desta sabi. Teşekkürler bejin. Merhaba, bal necai naha beşe avul kadam me beşe diye çekin. İca naha cemil henek ser zamanı saziye bakfın. Mamus da tuhazim pırsa çıkış ve kuma ki uzanın sazi yani tuhazim saziye fermi binyanlar fermi bin hertim de birna civak de hem bir yara de ciyek tabet o biraz diğer sazi vakta bu sazi perverdehiye bin tu bu xazi ne xazi bandor ekmezin tecid ki naha bir Türkiye ki amzanın penç zanıgah enstitüye zamanı zendiği hene ve deri misalen tezten çekirin yani proje hene seminer hene gel kabat hene abiye kabiye o jibgani vanji henek sazi vak inisiyatif yani vak ezebejim enstitü anji vak komele hatta karim bejim vak parti yani edik kabatin zaman tıkın cevakta kan bana benirkhinen yani gelo am karim bejim bandoravan çe yektiya van çe o ve de peşeroje de kavzer ravan çıbar yani bu men yani bu gelen perim persi bu kadar yaz desbettin jali karuzlara bir tuzlara tüneyi ligorimin hak karafahi galo khalat bir galo pratik Elberinci de elberinci de o fikrin juda az juyari de mesela em hani minaka civaka xwe û ji demên berê bidin mesela gava ku mevnê zanîngeha Tirkiyeyê dest bi zimanê perwerdehiya zimanê Kurdî kir dedî bendiyek çêbû hinka got erê hinka bona hinka got evsaziyên dewletê falan ya jî gava ku bêjin dibistan vedibû her sal wek protestoyekê ya bêjin hefteyekê tişûn çend roja tişûn wekî yani ne tişûn paşê disa berdewam dikin ya jî bêjin derzên ên bijartinê yên Kurdî yani ji bo bijartina derzên Kurdî ev heme aslında fêdê xwe hebûn ji bo Kurdî yani û heyî jî biya min lê me zêde guh nedayê me zêde bala me ne ku ez bêjim ekşan me zêde stratejiya wî baş birê ve nebir yani me karî bû mesele hemî zanîngeha de bawek aktif tê bixebitiyaya û em bêjin tiştê baştir bi hata kirin mamosteyên baştir mamosteyên ku em bêjin ne ku ji bo siyasetekê li wir lê ji bo zimanê Kurdî ji bo edebiyata Kurdî ji bo çanda Kurdî gava li wir baya ji her aliyê ez vê bêjim ha ne ku ji tenê ji ez aliyekî dibêjim wê hîn baştir baya biya min û di mesela bijartina zimên de jî mixabin hinek kêmasiya me çêbû di warî de me nekirin mesela ji xwe re ev maf me bi dest xistibû gerek hemî zarokên Kurdê ku Kurdî nizanîbû jî gerek me bigotaya ev xebatê divê her kes qeyda xwe bike û Kurdî bixwazin ev xwestin mesela gelek cara siyasetmedarên Tirkiyeyê herî jorê wan em bêjin çi digotin ka binerin madna parlamenterê wan çi heb Kurdî dizanin mesela yani ev hep xwe hecêlekê yani rehinjaliyekî rast yani gava tişa tu parlamenterê gelekî bû tu zimanê gelî nizanî var problemek mesela yani mesela ji bo çetin siyasetmedar mesela ji bo ku tukaribe derdên insana çareser beke yani herî aktif ewn yani zaviyada yani mesela li gorî siyasetmedarekî li gorî mamosteyekî siyasetmedar bêtir mijûltir bi derdên civakê re û bêtir divê reçeteyê yûnînê wî hebe divan reçeteya tê çawa binivîsin ya jî tê çawa binivîsîn tê çawa gudarî bike me ne zimanekê ye zaman tê were em bêjin Diyarbekir tê her Sûriyê mesela bêjin tê dayık ama Fatıma arı tê rûnê tê sohbet bike tê lê godar dayık hat ez karin bo te çekme ter tu Kurdî pêve gava tu Kurdî nizanibe ya tu çû Cizîrê ya tu çû Şirnexê gava tu Kurdî nizanibe tê çawa nan mirova godarî bike tê çawa derdê wan zanîbe tê çawa psîkolojiya wan zanîbe tê çawa karibe çareyekê ji wan bibîne yani bêguman ji derve jî dikare bawekî em bêjin transfer bibe tu were tu bêje erê ez zimanî nizanim ez civaka vî sosyolojiya vî gelî zanim ez wisa bikim ez wisa bikim falan ama heta ciyekî yani me beryana benama xwe did me bahs kir bê dedî mesela ziman çi qas mühim ji bo netewekê îca ez bo çi bêjim yani ew ku Kurdî nizanî bûn jî divê biçana derzên Kurdî eger Kurd baya
Ha Türkiye kadar fantazi ki ben Sini Kurdi birbirine falan. Ama tercih abi. Az bu an hemen coğrafyaya diyeceğim, az henüz zamanı olan birbirine falan. Hep tercih abi. Mesela Kurdek ne yapı kuvvena ne ki yani her tercih ne ki. O mukabın ekmeği Kurdi zanıcı zaten hep tercih ne ki. Yani jiber ko me paşguh kar, jiber ko me ciddi ne ger. İyice mesela devlet her gaf mesela diyeceğim aklı devleti prestij aklı Kurda bu khasine khut yani ne khodiyo disiplineyi. Mesela devlet siyaset yeni havaya geldi bir karbinin. Mesela devlet lugori bajavendi khut par peşket etti divan mesela şu an mecmuat zamige kutu bahs ama kırdım tuman çarpın zamige kaybetten bejin sen merdim bu aya zaten bajarinde hani kidin formaliteyi mesela müşeyi zakayı dersneyi evinde Diyarbakır hey zamige hadijde ne tüm zamige hava merdim dengde da jberku kok ser koka khubu yani hani ki mesela zaman bu perseverance bu kesin hatun vedire kesin baş bu mamusteyin baş navanda bu hemi şagirtan mesela duhasın herum hatta mişi الزكاة المضمونة على السيد الفلان كاتير مقتديس قيدا خبكم يجاب بيشتي كون ما مستشكرات نابتن يدي جابين بارنا بكوسان براستي يعني وزن شو من سريلين دا يعني ليه متخصص المدرس وقت يوم بيجن أجريك أكاديميك ده أري ده ليسانس بلند مثلا كاردم الكردولوجيا ده دو سالا قدنا بلو دري perverde bebim yani ليه جبر ما من أجبر شو ده متخصص فيه بيجم يعني دولتي نري كو دخوازة كمزج بزماني كردي دولتي نري صالح بسدان كاس شو درت كيفن وبش كردي perverde دبن وتخوينين مثلا هنكرن برنامج ميواني برنامج خوشي ده برنامج چند هنری براستی یعنی قوات پیوند زانه کو سه چهار سالا perverde که baştan دیدی کردی ده edebiyata Kurdi baştı zanı, Çolaka Kurdi baştı zanı, Romana Kurdi baştı zanı, Erpesa Kurdi baştı zanı, Çanda Kurdi baştı zanı, hatira de ki tamam ekumuna okumun meyvan belki nivis karbon yani o tiştekedin diyez varım ne nivis karşıya kuvvetleri kondun bu Kurdi astek devleti evdit pişti diyor tüpeve hem bahaneye hem Çolaka ma bu tak birt yani çok birt pasifize kir. O relberger çağır relberger embejin سالی که کش بو زمانی کردی ماموستیان یعنی بو هم زمان یعنی بشیا ماموستیان دیار دیگه بو ماموستی جغرافیا یا انگلیسی یا زمانی ترکی falan بو کردی از بارم یا یک یا دو کس kontenjan وقتان سالی بو بفکر او خاص کس جوی در زنگیت قدینن ve یک کس دو کس بو ماموستی kontenjan متقطین فرمی افته چه معنی بمن کتب بی زمانی کار بکتی برچی بمنی دش بی زمانی برد ne mesela subliminal bekir yaşıyor. Bekir işte yani belge yek kesin istedi. Evet. La selansere Türkiye ha. 81 bajar, 80 milyon insanı dinavan de tahminen bejin 60 milyon Kürt henen. Jbol 60 milyon Kürt yek ve derza Kürt bit. Bu befekir de milyonan zarokin Kürt'ayım bizim hani Kürt perverde ben henen. Anham bejin Dibistan ve dere Diyarbakır hemen. Jbo dersinin bijartek ha kive ders bedin mesela ez mamusta bama gotmana da şam mustafa tıbet. Bir şekilde ki baş verin. Bu dibakaz ne başlamış mesela. Bir şey yani mesela ez bu khoya ez gramera kurdu başlasan hinjin. Legal ko ez khatsa khapti memji falan o bivanji mesela bejwar ez tekh mazmuna gramera kurdu 10% belki ez 6% baş sandım 3% şaş beni bisin yani. Legal ko ez nav kurdu yani havaya İşte kapır cudayı o zanı bunca bir perverde bir formasyona bitiştin zanı yani gavakutun zanı be tünü karbon mamusay zanı bunu gandın zanı bunu hinkirna kese hem bartejı düştü cudanı formasyona ve yani jber ve devleti evditu mesela jid burada kadant bu khoya jem bejin da seknan na kadın icat hani ki testerme mesela kazanı yani em Kürt çı dixwazim rastî mesela esasî ev em Kürt çı dixwazim Püskek pür giring evet püskek giring hem Türk jî mesela wek nivîskarên Türkayên entelektüelê wan bêjin wek Murat Berke falan bêman çend caran nivîsîn bîverên gejîn sen Kürt çı dixwazim ya ji hinên wanî beradayên nav siyasetê de wek henekî xwe mirokîn gava kuvvet bêjin yani eger wek Türkekî yan jî wek entelektüelekî wek em bêjin civaknasekî ku hîn jî timizan bê Kürt çı dixwazim xwe problemek de heye bi Kurdar henekî xwe Kurdat kî bivê pirsê berî ليه وجودنا مهطبي من حتى مش مؤمن كرت مهطبي منها يعني استوجد سرقستين كردا باش واجد نافذ از وقت مهطب نادي مشوار افجي
نرینه که یا رشکایی تو زانه گاوا کو کسی سپید کت نوانده دل آفریقا باشور نورکسنا و فلان بیان هری داوید سال هفته دیدی ام بجواب بردوزی که در کتورتی بودن یعنی دوستی ما بیجی و حوالی ما بیجی بلا آخری خوشی و خاری خوشش خور بهینن یا جاگه پردا خواست دکن بینا بلا هر جوان کسی خونی فاشیست رو بیشیم بیایی که وان قانب کن تو احتیاجی بانتونه ای بانتونه ماشي يعني ام تراخت کنم کارن طبعا ده مثلا رشو سبيالجي ما برديا كذا يعني ايجار ايمجي مخاطبي من كل ذات ما سه تشتغل لسر بيجم لسر بيم پیشم در واسی دی سازیانه بن ما سه هناك بیار هناك با مینا پولونیا وقتا که شهر جهانی هم مینا آلمانیا و روسیا باید کت ما مسته پولونیا دسته روسا بود اینجا روس پروردهی زمانی روسی دیده اینجا زاروکی پولونی بالمال وارا به پولونی تخواندن مکتب کیوانی پولونی هم به دیزی پولونی تخابتی اینجا به همان شکل بلغارستان جین وقتا که دیسا تتکلم دستیا نهانش اینجا ملاتی بود لمال ما مسته دبستانا بدکن دبستانه وارا اینجا دبستانا سرطایی حیات دبستانا چی با هر زمینگاه وارا ما مسته ایوان زمانی خود پروردهی یک بدیزی کدن بسیار وانتش در حین تبونی و زمانی خود پاریزم اینجا جبر از بیم رشکا راسی چیروکا رشکا جبر گلکتش تا هیچی نهاجی پسکریکا یعنی از بیم گلکتش تری وقت پیش درازی انسان هاتن شکستن لی او تشتی کند بیشن یعنی او رشک شخص لیتراتور دنیای جبو وقت بینی عربجلک دوی وارد جیک پرگرین کردن یعنی اف میناکا کبدا پرگرینگه مخابن دربشا کرده yani ciber bıçak parça cüdane o dina parça ki de ciber mesela hine kurde mesela cülamet gibi o şırnak mesela debek ve bejin kurmancı amelci kurmancı ektin çetir yani bacarı berfrati ve maraş meleti raha debek o hinçta cep cüda Türk'ün letti satışta kaya kur megişa de kaya dikine hep evci zamanı yani kuamvi zamanı ben de bakın rasi bakın veci naha god mehtiştiş ben de bakın bir şekilde ica kerem kırma olmasa kerem akayca لسر با مخابطين سازين جدا و مداخله زمین آنجی از بچم تشته بود درد خن هون چه فکرن ياز في بجم وقت بريج موجود يعني از خبطة بنخد بينهم وبراسي كسين هجان من اوان ايكوان خبطات كندي مثلا از مداخله زمین زیدو برنامجي بحث كي برنامج بوز نشاش بو دبي مرو مداخله زمینك يعني تشي باول حتى ستاندارديزاسيون تشي ندبرت تشي مهمة وكون تدي كردي به وشتي كردي وبيبه ها دبين يعني جابر كيف كتيا كقول جاب كتير فرمات يعني بشتي كردي وبيبه أما جواب كنا كردي يعني جواب كردي برد استاد الشيء وأن بدو تشتري نص تكنيكي دبن أف ذاتن هم جالب دمير من منداتكن جالي وقتا من منداتكن وهم شيء الاستراتيجية كباش نامش وتيوي معنيش بومن إيجاش بوك كردي بيجي مثلا ولاقي تدام باش مثلا بولونيا بلغارستاني أوان إنسانا جبوك زمانهم بيجي درس دانن حرتمي بزارو كي خبرورده كم بزمان خواه جبوك زمانهم بيجي ها بشتي كو دولة شنون بيفه هيدي إيجاد تزيكين خواه بيجن رزقنامه خواه سيستم خواه مفردات خواه چيت كنه وتشتكي دن أما زمان خواه جمزارو كي خواه دانن جيين جيان ندانن كرن ها مثلا بيان جيان كر يعني مثلا ها بحث زمان مثلا أنا الميديا إيده مكرنة كسبة بيجن دبيجي تلفزيون يتبشكش كده به فلان تشتري فلان دري جيان كر يعني افتش موتن افتش بيبي يعني قد كيف نايجوار نايج يا تو بيشكشوانه كت بيجري كت بمليون انسان تتمش جيان كر چي يعني چي جيان كر چكلتون جيا تفكر الحياة بونزا تشبو فلان بيمان ديوان تشتابيجي يعني قالب بخواه يعني چي تبزان مثلا روزنامه سازي متباس كده روزنامه دكتور سازي مثلا رودنين بتركي دجين بتركي ده فكرن قال لك جوان دراجنامه كردي دست بيج بيها وقال لك اجانس ام بيجن شخو تركي سردستن او بتركي دنيسن او بكن وچه تركي واتكي تركي zaten o köster fikriye efkesi hani tak wargarawina kurditki و دوارگری جد zaten قال لك جو كرديين يعني من دبوره تركي منطق تركي وقالت دخولنا دب شوربه اجا جبوبه كچي دبي yani çima te ajansa te serekte ve nuçaya xup Türkiye amada te ajansa xoya serekte te kurdi balaya Türkiye bala Türkiye şu Türkiye vak babe te goz zaman ayşeler fatiler yani
قبل عايشيت كرله تدي پروردهی دال روجاوا يعني حنا كيكون مسجل امنات شابو دغو عايشين لر فاتن لر تدي برجمار تاع داوينا دغو بو تركي اشترى يعني براستي هندونا تاع تركي بيورانجي هسان يعني تيجي تشكوت يعني تركي تندر ما هيك دم هذا ما بوري كارب بتاع بيبي يعني جانا روشانه ده هني تركي ده يعني تركي او قاش زمانك هسان يعني بس وكردين وساي وتو كرده يعني بلاقي ترجيح انت كردي به ها بلا تو تركيجي بزمان ما بس تخازم لبت سبج يعني دهنك يعني وقت بارتي انا خازم نابك نرينا زمن ما مس وقت نابين وشيكل بنا araç yani وقت رازك بنا يعني نار مانجا ايش بالك نار مانجا مثلا سالي روجك مثلا شاهيك بتاعتين يعني سالي روجك تويتر يعني فيسبوك تشتغل بلاتك جا وقتا بی شکلی به تو بخوازی نخوازی ما مست مثلا گلک حوالین روشلات آنجی باشوره نحنه که خوب متکل دبیجن کی خوازه ترکی بر من برای نفت کده باکور شبک جایا خفتنا ترکی لبر تره بی شکلی یعنی دبیجن من بیاد سدما کفا کردی می باشورشی zaten من کار جوی کرشت دبیجن روزی پر دخوازیم کتدی دیگه ترکی بمونیم یعنی چابدریه منن اوانا بخواه از جیران میشی مثلا هری داوی دو مهبر السليمانية بهم هذا كمن كاريو برجع كلام فبرشون لهولير من رستورانت كيرونشتن ولهولير كي ده تندر رستورانت يعني زينا بي مبالغ بجني يعني كوز لزيدات كما بوارا تركي كنتم بخير هاتن كلام كتم في تركي لهولير الشوق بون يعني ورونشتن مجيو درغوتم قلت يعني شي درده ولا وش باكوري بون يعني كدمي باتماني بون از شاش بون خدي رستورانت كفت خوشي وندري فوت جنبه جبرتش ما فهم كركو في جمر نقول تمام فهم كر يعني تلو هيدا خوازن تركي ما انا ببين كدمي باشو جيت خوازن يا جي قاعد تلتقسي كساتي بيج كاشتر سترانه كي برانت اساس دين مسر يعني قاعد بيج باكورات يعني ديريكت تركيا بزانه يعني اف بخو بروبلما ما كشي يعني سبب خو هن بلكي مثلا او خو بهتر روشلاتی هستکن کدومی باشود خوازن بریا مناسبت با کور ترکی خوک روجاوایی کی ببینن فهم کرد وقت مثلا مدرنیزمی او مدرن زمان وانجی وسای فلان به میناک از دیگه مثلا ترکیه استانبول هی انطالیا هی مرسین هی نزاتشه بور و تکار گریده او هشمندیه لی اوجی هشمندیه که سقط هشمندیه که سقط که ضرر دیجه مورنسه مثلا با کوجی بیرنگی که شخم زمان خواه ام ایدی ترکی وقت زمان خواه بینن يعني أولا سيد السادة يعني بتحبتي مثلا زي مثلا سياسته السياسة ده زمان كردا يدان مستندنية سياسة تركيا ولا كس دروانك لا تاني سياسة بارن قالك كذا سياسة مدارات كم يكون سياستك مثلا قالك جرا في سياسة مدار انترترا دارت كاتن سر أوتوبيسه الجزيرة بس بيش مشترى ما بيش السمسوري ولا عن طابل دلوكي وفلان بمعنى الجزيرة قاعدة في سر أوتوبيسه مرحبا والله روج باش جان هلا شق رخرة بشوية دقيقة شونده از تشتي پر مهم بيجم جبروي مسافر از درباس تركي تشتي پر مهم بتركي تنقط جبركو تركي يعني جي محطة بيوان كسي مهم كرت فهم نك يو دايت لوري خطوب كلن شنو وير كابي تشي بيجي قدر وان چارنوسان بشرو جان نمهم ترك داوي محطة بيوان يعني سردست وان محطة بيوان آنج زماني وان و مريان زمان تركي نشتر بيجم يعني دروات كن يعني مثلا زمان كردي ده از وكيلي بيجم از وقت أنا متوازن السنة كي توند من دوان مجرده دروات كن و دبيجن زمان كردي و روجا زمان تشكيله توني يعني اگر كبراستيد و مجرد جدل بن ويش خود اسبيك لواش خود اسبيك نما فهم بكن كبراستي جدل لو كو جوینا خود کردن و جوینا خود بکردی جوینا خود رو بکن تو اسکر پلیس سرسران تو نسل نخست سریان کنی ترکی بیمن یعنی سال الحشتی مشبوط که خوندی من داشتم و ویم که زندگی جیان جد بلگیم خود گفتن نویسان دارن لیگرتی هن آمو که مینا آمده تو مجبور بود ترکی بیمن دایک خوشه جبر وید گفتن گاوا که دایک و کورانج که چای لیگرتی دهات نمبره بود تنها چاوی هفدود نره اگر که باقی بیانا و لیخستم بخوره و دایی گله جارا شهده بیه که بویی و نما خستی به
کردیش بکره خور بپیوه و لگل کوه خاص حجی کری لگل کوه خاص خاصی پر پارکیوس بشه. نه که کرباکیش لسبب بیاره نویسکاره که آلمان هرالد پینتر به شانونامه که بیزاری نامه زمانی چیه مانتون نمیشه یعنی ویرو شیر بیشه. راست تشکر بیشتر به شکلی. جناب مجبور هاتون کن. مجبور داری هاتنن. اوجه کو مجبور بود کردی بپیوین. بریان از بحث 40 ساله نپره. بحث 40 ساله دما بحث هم سوپیان ساناکن کوام بیشن 300,000 سال بری چابو 20,000 سال بری چابو یا چی هم بحث هم نکن. بحث 40 سال برید کن کورکجی او دایجی جی. تفهم که؟ و او انسانه او کورک بلکی یورو زادن به ترکیه دیجی بلکی حتی به ویراده. و بدلی خوان. الور بزوری بود. أنا بلكي بخزاين بخستك أخو بلكي چی که نشانی من نده سرکفتنا پلیتیکاین دولت سرکفتنا وان سرکفتنا يعني خلاص أول نقطة دينا أول سركفتنا سدسين تي وتا أبيك كده قبل كده شقاء بينات شو هذا بناتكم جالي كي جرب بنا سيمولاسيون دالي كي جرب أوتو سيمولاسيون تقص بدو بش لا سيمولاسيون ده سردستنا زوريت تدكن بحراوي مجبور تكون كنت هين زماني وان بن دو تو سيمولاسيون دي دا واحد جنامينه او امر روتيرات بن تناصر خوي تو زاروك يخون نيجات زاروك يخون لا شخنا هاتو قدرت تنجيبه دي حساب اوتوماتيك اوتو سيمولاسيون انا بمينك هر شب كچاپر در دورا 20 دقیقه کرمانجی داختم دخبتم پیش‌سازی بگیر هیا پیش‌سازی چما جبر کو یعنی ریکش خور بنکنه میگیش تیک بچین یعنی تشکر گرینگ پراستی هری چما 20 دقیقه 30 دقیقه جبر کو یعنی جبهین کی جیانامه د جی گرتی ام نکارن جاره کده به هر چیزی برخوینن جنوب آغا بکنن جبر ویج حوجه مرد بزانبون و هیدی مداخله بکر پراستی هری نراسته هم سه تشکیلی بیشم تخوازم بیشم وقتا که هون نویس شو مخنده کردی مخنده نم حتاج ما بید آره جا وقتا دنیرن لگوری و وقتا که پیشه 20 سالی از بیشم روزنامه کاری پرتوکه کاری زمانی بری وقتا دادم بر ایرو تشتی بالاوات کشینه چه مثال نزدیک کردم دکوباره هواری دمانسته پیشه 3 سالی مثلا پیوا بوشه در باست بوش نهال حقاری یعنی بوش نماکایی نه وره لجلا مرگلش نقید معنا گله کده تیب کردیم وقتا نهام دبین گله پر ضعف مثلا زور یعنی بوش به شکلی گله پیونه لینه ها اندنیرین د مدیا ایده یعنی د لگوی کردستان در چیزه که پتوکات بکارانیم پیوا بوشه تونه جا وقتا که منوان پیفسازی بنیرین خباتا بنیرین یعنی از مینا کلیجی بدم کلمه کردی جلم مثلا camın dibece makina cilla makina fraka camın abi cilşo yani frak şo le dehin putukada az bejim peyva cilşo frak şo der basber sen salcı der basber zanım camın ve peyva cilşoy bukar naynım je orta ku meref denere yani ne vakt müdahale jibe vak tercihe kessa yani çava muhta kun de fikrin يعني تخازي براني بيسكار بتخازي حسني متى بتخازي بعد بيجي فراد جوالي بتخازي محمد وزوم يعني هون شواد الخيني كوا فيف شواد زمين ده رود ده جدو عليه لما رول مثلا مريك جاي عليه كوميديا هي زي بيجي بيشين مسان ترجمة بتجيه ده بيه أزبار أو أنا نابي نهاد بيرام بقوله كسيك فرنگی بله يعني يكي باك فقی ملک سانچ از بارم فقی حسین سانچ دوباره فقی حسین سانچ از بارم اوه از نشاش من او به موساد کم کرده هفتو و به موساد گوتنه کد بشه او گوتنه کد بشه و هر جاری پرستنا همراه به موساد بشه پیرکامولود بود پیرکامولود هر به موساد جر خبره بدون از چه میشه بس يعني في بين ما بركاته بو كردولوق ما حد تشتيو ديار كيف فلان بيمان يعني افجي تشتكى بلكي بروبلمك بخورتي كو ام بيجن لا اكو ديانه تشوتي اللي راستي يعني ام بيجي يعني تشا اوجي تشاندك دبا كو ام بيجن هناك بروبلم خو يعني جي باشتر شي هبه اول عليك مساله عليه مساله انت تبر الجوري من دوي منك بوشده تبر فانتاستيك دي فكره تشا لا بيجي برهبه ايش بوي نا بيجي المساله فانتازي شي ایرانیتون یک بوی بیشتر مثلا دروژه ده یعنی جد ساله ده مهید چقدر زمان اون داده بندش پیوی بر زمان اون داده یعنی کسی وی زمانی پی نامینه زمان ده خدم
تایبت مثلا تکنولوژی kapitalizm de ku İngilizî çava sertistiya dünyayı kir ve di hat radeye ki jber ve em şxo pey şxo ve heran vak çuka ki bifr ya pey bu sah ve pey ve em çıkas karın peyvin em bahsa statüye kir hatta em çıkas karın statüye ki zu zepek mi xora ku karın yen mayın bu Paris'in ya jê xwe kana qat birat em dîsa tê xinav ferheng xwe de wêna aktive bikin wê peyvê eva ya pir même îja ev hemû tê ji bo Kurda yê Kurd sekinin ji bo Kurdên Rojhilat jî ji bo Kurdên Rojava jî mana Rojava û Başûr tamam statû hene hinekî û ziman filan bêwan ama dawî em milletekin û em ne hinek li wir û hinek virin yani em milletekin ji mesela alfabeyê bikir heta pirça divê Kurd yê yani çîj destê wan bê karibin bikin yani ev jî mühim yani em dirin Başûr em bêjin pêşengeha Başûr a Portugal hebû çend mehberê dîsal Hewlêr yani ji Silêmanî bû li Hewlêr nayê ez banim Silêmanî bû ez her min ez nikar Portugekê bikirim eger ku ji bakurîn û şaxane çikînûr mesela haz dibîşim çima hemû bi tîpê aramî ne bi tîpên erebî ne û ez erebî nizanim yani bi tîpê aramî ez nizanim rastî û belkî tu zanî ez zan te xwendina xwe filan bêman mirov yani divê çi yani mesela Kurd divir birastî handikapê wan pir zêde ne dedî maçên di îddiayê de maça Barcelona û bêjin taqîmek em bêjin Ahmet Sporê hebe handikap dide Barcelona'yı hatta deh gola jî tişkî nademe yani handikapê me ew qas zêde ne çi zaravên me pirin em zaza ji kurman ji fêm nake kurman ji soran fêm nake mesela diya me tu yê bikur ji gavayekî soran wer mala me peyvî erê gava bi sormancî peyvî tamam ama gava wek nav xwe de bipeyvîn wê lê wan biner ya jî ji Dêrsimê kurdekê zaza were cem diya me li Mêrdînê wê fêm neke gava bi zazakî bipeyve ji sed peyvî belkî du peyvî sê peyva çar peyva peyvê nikare de hevokê de fêm bikibe çi bêje ev handikapê me Kurdan in ev yek dudo alfabeyê me yani çawa handikapin wek me bername dijî behs kir li hemû dewleta heye li hemû zimana dev heye lê dewletin problemê wan tune zimanekî standard mezin dibin problem jor dike lê em kes çi me standardekî me bi vê rengî tunîn îjar zarava dibe problem ji me re îjar em debas Tirkî dibin ez û Dêrsimiyek gavam tên bavdû ji ber ku ez zazakî nizanim ew bi kurmancî nizanim em bi Tirkî dibêjin îja siyasetê ji wênan gotî çi gotî ortak dîl ji xwe rêv dîtî yani bêzane û rêyekî hêsan حتی شاید فهم که اف یک هندیکاپ من هری مثلا هندیکاپ دویمینا وقت دوی مثلا بیشیم بلکی مثلا الفبایی منه لباشور به تیپین آرامیه کردی می قفقاسیا کلیلی روسیایی قفقاسی کلیلی ام لاتینی تفهم که yani nefazı Ayşe dertler ortaya. Zaten heyi. Yani da haftinet problem tüne eret kare hatta cirradeye git mesela da voka işçiler ser ya diyalekta işçiler ser bu tüfem biki bu tu bistine txolez bqalbine li gavat testek dali bertek u ka embejin Abdullah Peşev çini visandi ya jem bejin nüviskar gidinin ba sorani insan çasen bejin Baxtiyar Ali çini visandi gavakun wargaravin kurmancı tüne be Ejemne bejim wargara kurmancı. Ne aslında ne wargara? Adaptasyonu ya cem bejin adapte kirina yani lê bejim mesela cem ben wargar. Yani otomatik hafte yaşayım. Rov jiber ku tinikar bxune. Ji aramî nikare halkî Kurdî nivîsan dî bi soranê nivîsan dî Kurdî ama ez nikarim bixwînim. Ez ê Baxtiyar Alî ji ku bixwînim ez ê cix ya ji Almanî bixwînim ya wargarayê bêkirin ya jî wê mesela Mustafa bike kurmancı ez ê ji kurmancî bixwînim mala wê ava be. Lê jara xine têkirin mesela Mustafa dibêjin baş heq ji wê wan pirtûka derneketî ji ber ku sorana wê pir xweş e. Mesela difhem ki yani ji ber wê em hinekî wilo Mamoste ser ve gelek devleti Rojavayê mamoste bername û plansaziya pirzimanî dike ne du zimaniya pirzimanî ji ber ku pirzimanî û pirzaraveyî jî micarin îja em der van berdin rasî li Amedê bi xwe jî pirsgirêka nîvzimanî heye yani kesek ve insanı bir kurmancı veki niv zaman bakartinin Türkiye veki niv zaman bakartinin îja orta tetkabir agahandine tu bu xwazîn nexwazîn nikarenin tişta çarese îja çit be dengê xwe li hev zêde dikin îja loma hertim hertim engirîne bi sinîrin bi hêrsin îja dibe sedema gerek îja ji ber vê
حوجه ام لسر چه بجم پلان سازی پشتمانی جی بخبتن تو ایجاد لسر بجی وقت پیش نیازامن چیه ایدی ام بخوازم نخوازم ما مستوى کرونا جی هنتشتا لازگین ترخص جیانامه یعنی گرک ام گلک تشتا جی اینترنت جی مثلا قنالين جواكا مدياي ام بكار بينن ام كاربن هفهم بكن او بسكريكي كنت براسي داني زمن كم چاره سر بكن يعني دي گلك انسان ده 4 ماه ده 5 ماه ده ملاخه her şey نيف ساعتي كاره مثلا خباتك سوراني درزك سوراني بگير يعني زاداكي بگره هم ببه و دمم مثلا ميناك كرمانجي وقتا كم جبوت اشتكي ام بيتيشن ام دبيجن از لبر تكتم ده سوراني دبيجن من كوتي بر تزاکی داشتی دیسا هبوکت به وی شکلی بکارتیم یعنی وقتی تو فکری چقدر جب دور جیبن چقدر ضربه جدا جیبن دیسا او عقل